Dobrodošli, na kanalu ste Lako je kuvati. U današnjem videu stari recept moje majke za sveži paradajz u flašama koji ovako zadržava svoje vitamine i minerale. Pa da krenemo. Za pripremu 5 do 6 litara soka potrebno nam je oko 6,5 kg svežeg paradajza. Naravno, vi količine sastojaka prilagodite svojim potrebama. Bitno je da paradajz bude zdrav i bez oštećenja, sveže ubran, pošto ga nećemo termički obrađivati. Po želji dodajte 1 ili više ljutih paprika, 10 crvenih slatkih paprika i 500 g očišćene šargarepe. Ovdje sam je prethodno očistila. Potrebna je i jedna veća veza peršuna. Peršun sam oprala i ovako osušila pomoću salvete. Po želji možete dodati i sveži bosiljak koji se odlično slaže sa ukusom paradajza. Uvijek berite vrh bosiljka kako on ne bi prerano procvetao i kako bi se lepo razgranao. Ovdje sam namerno otkinula vrh da vam pokažem kako je procvetao. Ovo ću odbaciti, a listove ću iskoristiti za paradajz sok. Pa da krenemo. Prvo, očišćene sastojke seckam kako bi ih pripremila za mlevenje. Prvo šargarepu, potom bosiljak, polovinu pripremljene vezice peršuna seckam za mlevenje, drugu polovinu dodat ću kasnije sa krupnije seckanim listovima kako bi sok od paradajza imao više boje. Potom čistim papriku, skidam peteljke, perem od semenki i seckam za mlevenje. Seckam i 1 ljutu papriku. Ova nije previše ljuta pa ne koristim rukavice. Ukoliko je vaša ljuta, koristite rukavice. I na kraju čistim paradajz. Skidam i odbacujem sve ove delove. Za pripremu paradajza na ovaj način, u zavisnosti od vrste paradajza koji koristite, odnosno da li je njegova kora čvršća, možete da ljuštite ili da ostavite koru. Ja ću ovaj paradajz da delimično ljuštim. Po neki paradajz koji mi se učini da ima čvršću koru. A također možete i da ga ocedite ukoliko imaju previše tečnosti. Ovaj paradajz nema mnogo tečnosti pa ću pomalo da cedim. Sastojci za pripremu su spremni. 5 kg delimično oljuštenog i oceđenog paradajza, peršun koji obavezno dodajem, a po želji možete dodati i sveži bosiljak, 500 g očišćene šargarepe i 10 crvenih i 1 ljuta paprika. Kao što sam rekla, možete dodati i više ljutih paprika. Sada meljem ove sastojke. Najpre u čoperu meljem šargarepu. Meljem je ovako sitno, a recimo moja mama godinama priprema ovu salatu tako što sve ove sastojke renda, pa čak i paradajz i odlične strukture. Sve ove sastojke sipam u veću šerpu u kojoj ću ih pomešati. Sada meljem bosiljak i peršun. Možete ovako sitno, a možete i krupnije da sameljete. Zatim meljem papriku. Meljem je da od nje pripremim kašu koja će zgusnuti ovaj paradajz. A ukoliko dodajete više paprika, onda paradajz ne morate cediti jer ona će učiniti da ovaj sok od paradajza bude gušći. Evo kako izgleda ova smesa. Na kraju meljem i paradajz i dodajem. Inače, ovaj sok od paradajza možete pripremiti tako što ćete samleti samo paradajz i dodati peršun, so i šećer. Dakle, ove druge sastojke dodajte po želji, ali tako je sok mnogo ukusniji. Odbacit ću ovaj sok od paradajza koji je on pustio ovdje u činiji, zato što želim da sok bude gušći, a ukoliko želite da bude ređi, dodajte i ovaj sok. Pomešat ću sastojke. Prilikom mešanja formira se pena koju ću sakupiti kašikom. Dakle,
dobro promešajte i sklonite penu koja se formira na površini. Ovo je šerpa od 6 litara, dakle dobila sam 6 litra soka. Na 6 litara dodajem za početak 2 kašike šećera i 2 kašike soli. Za početak dodajte po 2 kašike soli i 2 kašike šećera. Kasnije kada se oni budu rastvorili probat ću i dodat ću još po potrebi. Pomešat ću da se šećer i so otope. Vidite kako je gusta smesa zahvaljujući paprici. Probala sam i sada dodajem još 1 kašiku šećera i još 2 kašike soli. Dakle, ukupno do sada 3 kašike šećera i 4 kašike soli. Probat ću i kada sok odstoji, pa po potrebi dodati još začina, dakle vi dodajte također po ukusu. Dodajem konzervans pakovanje od 5 grama i 6 grama vinobrana na 6 litara soka. Poklopit ću i ostaviti na hladno da odstoji najmanje 24 sata, da paradajz završi proces vrenja. Povremeno podignite poklopac, promešajte i ukoliko se formirala pena, sklonite iz paradajza. Flaše sam sterilisala u rerni na 100 stepeni. Dok poklopce ne sterilišem u rerni, da se ne bi deformisali, već ih sterilišem sa 70% alkohola. Možete pomoću gaze da prebrišete poklopce ili ovako sipajte alkohol u poklopac pa ostavite da se osuši. Nakon 24 sata na hladnom, probat ću ponovo, nakon što se sva so rastvorila, probam i odlučila sam da dodam još 2 kašike soli. Dakle, ukupno na ovu količinu paradajza 6 kašika soli i 3 kašike šećera, a vi po ukusu. Evo kako izgleda na kraju. Da bude malo šarenije, dodat ću drugu polovinu veze peršuna koju ću krupnije malo da seckam. Ukoliko želite da sok od paradajza bude pikantniji, dodajte mleveni biber. To može biti crni ili beli mleveni biber. Pošto je malo blažeg ukusa, ja sam odlučila da dodam 1 kašičicu mlevenog belog bibera i pola kašičice đumbira. Ovo nije obavezno i ne morate da dodajete, posebno ukoliko ste dodali više ljute paprike. Mešam da se sastojci sjedine, probam i sada je savršenog ukusa. Sve što mi je preostalo jeste da sipam u flaše. Možete sipati u flaše ili u tegle, po želji. I na kraju da se podsjetimo jednog starog srpskog recepta, omiljenog u srpskim selima, a to je hladno predjelo od soka od paradajza i crnog luka. Sve što vam je potrebno jeste da ovaj paradajz iz flaše sipate u tanjir i dodate crni luk rezan na režnjeve. Na kraju ovako režnjeve malo odvojite i dodajte paradajzu. Pomešajte. Ovo hladno, ukusno predjelo, puno vitamina, možete poslužiti uz meso ili neka druga jela. Samo još da napomenem da je konzervansu i vinobranu potrebno 40 dana da se razgrade i istope i budu manje štetni. Dakle, ovaj sok od paradajza možete koristiti 40 dana nakon što ste ga pripremili. Ovako pripremljeni paradajz možete čuvati i duže od godinu dana, neće se ukvariti. Hvala što pratite, prijatno!